Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Jaiñtia Tribe Integrated Territorial Organization Pynskhem Bynta kasngi ka khandai tarik unai tung arhajar arphawar kala Pynskhem ya ke Hito West Jaiñtia Hills District hadir chi in Conference Hall. Hagade ka jing Pynskhem lapanya ya ka jingelang da precious Michela bat layo ka jing kren pedang ngobha bat mat phang na President East Jaiñtia Hills udai bormi rembai. Kajing sneng kentukan pham na Secretary ka Pynskhem uba wan bun endakar. Ringkat kajing don lang Assistant Finance ka Pynskhem ibor paslen balayo kajing pensya yaki Treikam jong ka seng ha kabala batay do President rangba ka seng usamla don bok dakhar. Ki Nongkitkam ka West Jaiñtia Hills District ki longkumni President pen biang rembai Vice President over 5 BM Secretary Kristen Kso Joint Secretary Herbert Boy Organizing Secretary Rimiki Lathong Publicity Secretary Yomiki Pasa Agriculture Secretary Remdor Lingdo Finance Secretary Wan Biang Pulang Assistant Finance Secretary Barista Shilla Sports Secretary Penhon Shulen Bat Sauphu Sangut ki Executive Member Kumban Shu Penkan Mau ba President ka West Jaiñtia ubabat menshwa kum President ka Nyawasa Youth Federation Hadin baula ino kam kum President ke NWYF Central Body bat penyaso siya ka Hito la khandai banai bat kat kum kariti Treikam ka Hito ba unu ba mi na kiway pat kiseng on ha ban penyaso bat ke Hito henreu banai hadu ba on la ban bat kam hapo kaseng bat u pen biang ula pendep baladon Bynta bat ke Hito la khandai banai hadu ba on ya bat kum President ka West Jaiñtia Hills District Nimdan shu man keren ni dan training ini bidang kekam nomor bat kekam ni kapni banyak dia training syuhnya tang hapo social media tang hapo perkubur tang halenti tang hasingkieng tang hapo bukan sya kambang ai kabanginya dia jadi kemat tang kawin ngomong epi tolong lo kibala kret ba sementara kalajan ke Samoi election kan sabun ke jimpun shoy epi Manong kasing siya itu kelar haga kam san pertai hendai kabadai ka hok ko jompi kabadai ka bahat ka jompi tumdai banti badai skowai kan ni kan sawan ko jompi soy kan saong ya pi ba pi kata ya kan skonsol ko pe kan itu store hendai kan pat ban ai ya ka hok ko jompi ning ba ka konsol tengi ngin jai ban pe ban ngin awa pe ka hok ko jompi bat ngan presai ro pi kan biat syam ka instrument Kawan kan roh arai pilai semua bangi esok sport hendai ni haban pepat bakun no kata ke esok katum ke draft dan dia kata ke sithi ke mengkong kepala ya soy kata ke instrumen kepala ya soy ke draft pun bagi hak sedalhi ke don tiba arina dan kalau apa sedalhi na satu ke bor sarkar dia kalau wen no itu detail katu kan ni tidak dilin no pat kalau apa itu original draft dengan kalian dapat lebih ekstrim dalam kejingdom berpula dan independence setelah hari beberapa sepuluh mesti. Jadi itu liban yang bahwa yang itu kepala laweng. Dan hari ini kita instrumen of exercise kepada hari pemerintah kepala ayam muhar berbuat ikut bersai. Bakal ada kadang don em, laga kamu langsung kepala relevan hakan kena ngiru institut. Beri hadu tentang nyimpatit. Dia kata identity crisis kejumi. Bisa juga apa? Tentang isu mengide kinong India, tentang isu mengide kinong India. Badai, ya kan soman action nyempat, tiap saya nyempat lakukan pembeli lembah sorta kami. Ini scam, bahagian negasi penuan ini lembah jumpat telah merakyat ataupun semua syokok sorta kami. Tak kata hikata kan koi, bagi sayop yang dia kata hop dari kita sorta masyarakat atau waktu kumbat midawai berkasih. Pas kau itu, ada tu kupon midawai. Tengok joni, kita langsung tu lagi om iba ya kan.
Iru ikut Jaiñtia state, ikut Riboy state, ikut Nongkitkam state. Andre, habis itu bagai Jaiñtia kila dia berpas ke resolution, ini bagai Jaiñtia National Council, habis itu direct. Naik sebab tahu binyo. Kata keton kita shit, kita kuat, kita kila pas. Jadi kimdei bersama kamulah. Jaiñtia keton ni hapok Federation of Assist. Orang keton, orang kuat, keton hapok keberi yang frame. Keton hapok Federation of Assist. Kada daw kasem Hito hadu kopor kada wa dia kan lakajong ke Assist. Kaba itu kebandai no lakajong. Pati garo kanya garulan Assist kan Jaiñtia. Kada niyo ay Assist ILP kalau ada lupa.